sha ibyago nabyo ntabwo biteguza pe. Konzi ko Bernard ntajya mvuga ubu ngubu biri rimwe rigiye riti. Akantu kamwe nkanze niko gatumye kuko rije. Wahamagara ukwezi kose ku mirongo yose nta nkomyi na SMS 200. Kanda akanyenyeri 140 urwego ugure paki ya tubitayeho. Kandi ayo na tubitayeho bandi igura gigabyte 60 zo gukoresha ukwezi kose. Your call is very important to us. Kindly stay online while we are... Hello? Ni kuri mutiye nituvugana. Nitwa Bernard, amazina mumbarije nitwa Bernard. Ndakeka munzi neza kuko nani mugora mware munyereje pake ngo ngure message. Ikibazo cyanjye se. Ariko mwari murabo. Ikibazo se. Ariko muvanye. Andumva ushobora kuba uri umuntu w'umugabo ariko aho ngaho ndikumva akantu kameze nk'urusaku niba arabo mukorana. Nta kuntu wakwegera ku ruhande se tukavugana. You don't know why it's going on. Nyine muri iki gihe urabizi ko ibintu byakomeye. Yego. Dore nari maze utujana dutatu. Nta nakumweru na kamwe kageze kuri telefoni yanjye. Yego noneho. Sinzi ukuntu mukanya nari niyicariye mu rugo. Mbonye akayinite ka message. Yego kijana. Yego nyine muvandi. Data za telefone yanjye zari zifunguye. Noneho nyine ndebye ubundi kujya ndeba kuri balance nkabonaho 99. Nakuntu wanyongerera hirya rimwe ko n'ubundi ndi umukiriya wanyu. Ko n'ejo bundi nzagurane. Urabizi iyo nayabonye mpamagara umunsi wose. Ntujya unyumva? Rero nta bindi icyo nashakaga n'urwo rumwe ni ukuri. Ko ntabwo byakunda. Don't run! Muri se!